زوج فلاون بدا كنخدم ماشي حياة الثمن ديك السيقار مالو غيغار نسخدم لا جيتار اكورد ستوندار et normalement c'est assez facile à la suivre. Allez, c'est parti. فوالا عاد نعاود ديجا على بارتي كي ثم زواروت دونك ستيماري تروزيام فيل دوزيام كاس مثلا ماركي ما خدماش بجواب في سونو قفله بارتي كي تنقراو فيه كومبليكين شويه تعاود على كلش تساوي Voilà, me fait pareil. Non, كاس تعاود un peu plus rapide باش تدوالي ماريشا. Voilà. Voilà. غنتنقلب باش نكمل الكوبلين نظام. Voilà. تقريبا دقيق دوزيام فيل دوزيام كاس. تعاود التساويله.
Ok, voilà, on vraiment un petit truc qui n'a remarqué. واش كيساري الشيء داير ما تخدمها كنتي دوثا تفقد مشاكلني ساعتو مومون تفغرا بيان ولا توالي واحد تدوثا شويه رابيد توالي ما مشي داكينا مشاكلني تفغرا بيان شويه مشاكلني. Je pense c'est dû au fait que Sredamer deuxième fil dans le vide. Donc au lieu de le jouer dans le vide, il a pas de la tu vas en même temps, elle doit éliminer la différence. Hein. Je vais essayer d'expliquer à peu pareil une femme. Donc je pense en fait que normalement que la musique ما ثيري ما تريشوض دونك ما توصل ترشوض دونك توصل بسال تعاود الخير في السوال. Donc c'est plus facile de faire ça sur un seul fil. Imagine هاد نخدم دو نوتا كينا لا نوتا تاعي دونك كنوصل كاع بسال هاد نوالها في السوال داك. C'est relativement facile. Mais imaginons les deux notes guinéens où l'intérêt soit le même fil. Supposons le kheda qui boit de la note guinéen piadrateur. Imaginez de nous faire ça ou on a pas le droit de faire ça. Tout ça d'amik nzaïs. Par contre, avec quoi on a dit de nous puisque la note qui boit de l'équivalent tagui donc au lieu de nous guinéen ça où on n'a pas le droit de faire on va faire plutôt comme ça. Voilà mec c'est plus facile. Normalement que la musique en général ما توصل خير chaque fois ما توصل un nouveau fil لقى توصل ما خدمة عنده تاع واحد تعرف بيدني تك 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 توصل فوميا توصل تشوف لا تحل ضعف سوا. Donc ça je t'ai normalement ما تخدم شويه ريشني de temps en temps تفرض de la façon guinéenne du coup ما قلنا نخدم ميتيد soit dans le vide تفرض ما كنتخد شويه par contre ما قلنا نخدم الدار guinéenne. C'est plus facile كنت فعلا كتسنقز من الخضار وايض سي ça prend beaucoup de temps, donc tu perds beaucoup de temps. Donc, vaut mieux تخدم لا نوتا كاع. Voilà, avec va on dit, je sais pas si c'était assez clair ou pas, mais voilà, avec ou de sinon donc تسي ما تبراتيكي ما توالين باللي سعيد مثلا شويه انا ريشا vaut mieux rester sur le même fil dans la limite du possible. Voilà, donc هادشي عايز نعاود نطرف fois du début jusqu'à la fin باش توالي les différentes façons, parce que ça lâche un sauf. Mais quand on dit vaut mieux ما في تبع ما chanteur استخدمت les écouteurs c'est plus facile حتى كي كاين دي فوا تصغر الصغار يا les deux sons تاعهم de même temps مع الجيتار مع le chanteur du coup je me perds. Donc avec les écouteurs on مزوغ غادي تكونترولي لا جيتار وهذا اللي يسمح سي chanteur اللي تبع لا ريتم و chanteur. Allez, c'est parti.
Ah oui, oui, c'est à vous guettards, et puis j'espère que j'étais un tout petit peu clair dans ma description. À la prochaine.